Bueno, tuko kuwatanita na batu kile mbango yo siasa. Now, jinsi bedri te baganda mana nonto boa muswanda yo 2024. County ni Amero na boa MCA na governor. Patako look at budget ya county ya Amero ya mwaka 2024-2025. Amero batuko mekithia budget ya kuluka kana tukuluka no tukuringana na watho budget chondi batu kulukua tariki 30 cia June na tunu yo muthia yo mwaka yo thirikari utukuboru warente kwanda kwari muno ndina ura wa MCA kiri mbunge Ndhiru na ura wa MCA urirorera mheshimiwa Peter Mutuma Kalembe taini mwerekeria kiri Jomo Kenyatta Foundation na ndina mukano kio baraba inginde ni mbunge ya county ya Meru nurani MCA wa Thwana mheshimiwa Jim Muchui kenda kwira Meru mabo manteo ndia witana mbere Meru ri kinya gwethera muswanda yo yurawira na Meru yo ri yerekerete njirere kukiri mantu igyo bangania bukigena ke 2024-2025 ore county motori ya tharakanithi bakilukiria budget yo 6.5 billion kiri mwaka wa thirikari yo 2024-2025 rani abatu kulukura 40188 ni namba yetu SMS through live kiri Facebook through live kiri YouTube na through live kiri TV yako ya weru mkedra kidoma mantu mbiri chegura tuwete na bere na mbango yo karibuni sana gentlemen. Asante. Now, kama mrire na mheshimiwa Jim, ni ward assembly da hii ntiko megethawiri milini kana yo Gen Z. Now, ibura support Gen Z na babu milini obokumera kiri mantu yayo ndebo kiwa muswanda wa finance bill, yudire yukiaru kwa president na arate anirie. Na president iwo nende ikalazimika kinya county ini isio tumiri mwambeta tio na department tionde thirikari kenda kwa line na mibi na watho bora tukumega thai bo 2023-2024 babo county ne Meru mheshimiwa bwibangete atia Ibaga sana Mutembei na kire antubara wande batwailiti ba Weru TV nkethe nyingi sana nankibere ibaga kanya ntubakona kanya kakumba ni kwithira bailiti kipindi ki no inkwe ibaga ke management ya Weru TV nontuboa otoa platform every time kumba kwithira tukiarania na ntu wetu na tukiarania na Meru kenda bamenya bura mantu yo ya kwita na mbere. Thank you. So mbere pio mbori mantu ya budget cuts na mantu ya maandamano ya riku na mbere pio kambu ke Gen Z na millennials bara ina mantu yo na ingwetikia autokinyete Kenya ni kinyete ni kurite njirani ne sana na progress inja ki democracy muntu thirikari ndani ya history ikoro ya kumirira ngi kuria kwa accountable kiranto bo na issues ile cha kuraise issues na anto baka voice manto yo ingwetikia wintu gake turite kitumite kwithira kiurite na ingwetikia ikithomo kine nya kiria Meru bamenye kinya batu county assembly Meru kinya ndo yetu tuna chui nyingi katuragete okimo na ibondo tutirete tukiona tuipushi mando maingi nontu untubura raisi ni MCA kuthurwa aita bakawata na ngavana MCA akona bira akona ngavana akona bira akona ndene miaka 5 kwa tibia nto barona so ingwetekia kinya bazu county assembly Meru kire maandamano ya kuya to justify te na ndo baingi baraba ndene ya county assembly Meru millennials na Gen Zs tuna gabako one of the Gen Zs. Okay, so no kya kwa ilinya ntubara bethete bakirwira issues cha Meru no ndene county assembly Meru nento barayang ndo dokinyete a point where antubara yang breba kwenda kona resorts na resorts cha maendeleo millennials baranda issue utembe cha kiombo baura oyora nya batu utembe cha chumba kutura dira tukikusukuma manto yantu so ingwete kinya Meru bonde bara bonete kira assembly Meru biro kona tukithira twina kujeni nyingi na batura ndazo araketo arakishues cha Meru baturegete ukimo na ntwete kia kwentuko ya kinya tukimo na ifunzo nje ya antu kuendelea kuchala young people kinya in the coming elections finally ke president now with the oro finance bill reke there ina effect kibatu especially ya county nontu oni bedre de ke budget committee mbedre de ke negotiation ina arike control of budget mbedre de ko negotiation ato kali na nyuki na executive na county Meru ni rongela around million mana yana na gento kuma na bechi rongela kaire kwa realized kiri finance bill edi na beche yu itokuirigira chidre ke nama itokuirigira pia budget ya executive budget ya assembly recurrent idre ke nama
na kuiko maanisha nya kire budget ira tukubanga thai kwina project imwe cha development ikabindi iniyo na kwina matumizi yangi ari current ikabindi yenama kenda mbejire tutakurealize chitonge kire manto ya finance bill kwina manto yarari kwa kunyelia Kenya na kwina manto yarari kupya yatikunyelia Kenya. Kwa mfano taxi rate ya mwate taxi changari urera nini urera ngari taxi hii taxi tekubwa lakini okay weta still okay kwa finance bill rabo ya nukona nirari na taxi ko taxi dhongo ikoachi bila bikumome na ikoachi ko nanto kwa ndo kwa ikoachi kwa mfano kwina nto ikoachi barabara ya chips muno barabara ndaki chips nyingi kabisa ndani ya Kenya KFC na KFC ile yao Meruwood KFC ikoachi byuma Egypt nente wete kithira ureta kinya tuike thai kwa chiti mau wiki twizoni ya uketha weta KFC wache chips wewe batena ikwachi nonto bombi nonto ikwachi bile bikubatiri kuma Egypt mimi bichereri kana so thikari kerera kia kutaxi kwachi bira kenda be yachu chitia bire makure kabia ya Kenya kenda ikwachi bire bi Kenya biarimi bitia mundoro maki bire chia aitiare mai kwachi bia eta uni kompara eta ara KFC akaura chips ira kora wenga kuringa baino ndo bandi vatio kuringa au ni vatio kuringa are mheshimiwa are ngwa chips ira kora actually ikwachi bire bimete Egypt ngwa an example ya kuna watu ikwachi bire bimete Egypt na ikwachi bia na ikita nyumba hivi kora nyumba bitekulwa so one of the measures ira raki finance bill ira so kuna manto yara riko yemeya na kuna manto yara riko ya mathuku right. Mheshimiwa Kalembe nkumenya wokenda kuguzia manto ya finance bill bere tutakiri manto ya budget now ruwa baranda mana ni ana benu and now musanda yuyu ra withdrawn na ruwa ritu kuona na bari ngino barethetie maandamanone so is it this all about finance bill kana Kenya hapa thuri mbere na kichoke kiure gyaku Mutembei kampuge muthuro jurio na finance bill ni okini kia muthuro ara muthuro jukwijira batu tule ya Kenya kana batu tule ya ciari bana baria nontu thai mwaria kwa ina university it's a sad moment to our country kwithwa to lose it life methone kana kire justification ya aria representatives bantu bari kana aria ana babo ngo baretete gwiga grievances ciao na ni parliament ya national parliament ndina maana baiba jane warning otene na kwanza na nditi ana kina ndinya ciari ya batu tuthuri mono onto bakwithwa Mutembei mwana oro lose it life rona mwana aringi mwanko otombo bugetika na tumwa kana bairi na mwana ikathimwa arare ako it is very painful no te muntu tukurira nkorone na urambo bakwa president atire gwetera mantu jaja kinya mwankau to withdraw na to my surprise I want to congratulate County Assembly of Meru bari bobongo representative bantu niki nontu baregete ku sleep kitandene kimwe na executive nontu assembly te extension ni executive but okinya national parliament wetrima they are all praise and worship team nontu nya nte kuona maana the president arayetite ku withdraw that finance bill and babongo ibo bakurukite finance bill ana iba kuitenja nechao because even today if we want to categorize criminals and murderers the all MPs bara voted yes are murderers and the criminals because if they voted otherwise they could have saved life yana bara batenge kwa so going kairo classify who are criminals and the murderers are all people who voted yes to controversial finance bill 2024 to maya orairana kipale no igeruinya speaker wa national assembly
akiuga it is their lowest moment as we start. Na kenda witikia anto bali team ya praise and worship bwana Mutembei. Putumbo kurukia gentu na bukira wa kurukia ni ana baba. Arafu bonania mbitikiria mtumireire twali. Bonania how foolish you people you are. Bochoka nyume president ria ko withdraw kana kurega kana kauga ntime saina bo rampe. That symbolizes foolishness to those people. To those people, they are honorable members, but they did silly things. Urampomba kuga. To ina pain Mutembei. No ndogoni nduga yes ni withdraw iro. Mwana ora karioka. Mwana ora thai baringa ngiri sasi no rone mwa au research twero. Kibara akarioka uga no. Ana ora botonya ndene. Uti damage kana uga kwi ubara nda kuthithia kana uga kwi damage bara bangite. Kabaretre tu ya na bagwirirwa kwithwa bare parliament na bare irio na bagwe nyanya baukaumara nya baithe ya jokes bakiwa nyama cha parliament tie mureo na kithi babangite bo na kitha kuri antu bara bathingatite nyuma yao parliament ringi ona nteto inkuruki no tunukona nya bendeni. So urambomba kuga kambuge mbere makongole sana kiri parliament yetu kiri county assembly yetu ya Meru no ntu bari bode pa wino nguge ongwe ku represent antu ndiabo kurega bukarungama na mwananchi au ni utubatere kwitho tukiona national parliament ikararaia president. Tondu president no akare agukararua at the end of the day kibaraba kwenda ku get incentives na tumanto mukenya automatically they will do wrong decisions. It is very painful Kenya yetu kwitho tukinyita utukinyite. Thank you Kalembe. Now Mheshimiwa Jim Kalembe no boanga mno akiwa babwe bo representative mwananchi boboya, but as it stands babu utakuluke budgets ndene ya mbunge ya county ya Meru budget ile batu tumirwa ni mwananchi kile mwaka 2024-2025. Now ina Meru wete tekana as it stands ni hata boko banga nonto ingwetikia itiele ntuko idiana ichile tuinga mwaka, that is tomorrow Saturday na Sunday tuinge mwaka. It is true Mutembei bura Kalembe akuwa ibatu tuwakilishite antu na batu kumoto kuthurwa county assembly Meru yuwa bura mwananchi akuwa ituwa bura ngavana akuwa kana bura waziri fulani akuwa ki county government atuwa tutana utukathikira bura antu bakuwa iboto yakuwa tukatagira antu bakuimbe chiba kwenda kuya wardine tokeya tukarware yitu ari tukaware mwananchi ara urembe chicho akwa ndio sauti twarakia na ndio tuturagware na tukari kipindi kira Murungu atwete issue budget ngoya budget ya county assembly yake ndio ndio tukiwo na ta executive yake no tugothe takuna debate antu bakiwa executive ngavana mabati ko boide budget county assembly ingwe uni an megichu yele na bonda bena role ke budget na batu to county assembly no kurikana I think imwari yena tukurikana thara wari tariki 28 batu ngoye to kwanjiri kubuithe budget tu ne twanjiri January to county assembly by January member budget process whether kuna IDP CFSP estimates na ende na bill appropriations bill budget na manto yo ndhe ambira iria bua kuma mweri okenda January so batu twanjiri process kuma mweri okenda twanjiri ko kwa ile IDP bukurikana ibo na story to yo look IDP to ya mweri wele batu mbai mweri wena tariki 28 mweri wena I think 20 something irato ari press iroto kulukirie CFSP yekurekia executive wabareteri ko geleza ni kimya kimwe eturetera budget estimates baki oturetera budget estimate in time within 14 days together to kurekania na bill na tuekinya mweri wa 5 kimya mbere tobati kwethera batura kania budget lakini ndibura kwenda Meru belewa batu tura assembly bro kari ni executive wetu cherethereti na tariki dhate county Meru itethira ina budget wibuoma na gaba tugera Meru uma tutethira tuina budget ebira tumatura kuthira tuina budget ni executive wetu cherethereti mbere pio baitira tuko with the CFSP bayi kwa Meru baikiretwe $145 wand baita bakira bara ya kureta budget estimates tukuria uchumi bile bithatu bara ya budget estimates ira bara budget estimates itetanirite na CFSP no ndo CFSP budget estimate ebatiria kuritwa ke CFSP so betre
batumira CFSP ireta akulukitwe ni assembly ira bareta ite kurukitwe barita budget estimate kiriyo bachoka beta batutanga kwa controller of budget so bai kutanga county assembly control of budget ireta ya yamba kwa controller tuita ki controller wawe county assembly ngwe yayo ritete na kisheria iboto batiri ngoro lakini bero ibaundete sheria ko nonto utemenya weto bwithia estimate uto tumira document ire kulukitwe na assembly weto bwithia yeku na we kulukwa ni mawaziri baku na alafu we ya utaongitheni kutethera kwa ina maana ya county assembly so budget estimate ira bai kureta kutweka bamiretere brenya bona na to wetanio peto to danga control of budget so to awo kiumia to ta negotiate to ta controller no kata imu weta to kuma controller tariki 31 mwezi wa 5 controller ndio atwira to weta to robatu ngwe yeto turtete lakini bero atri itibu karendina nto ba no to ba treba wa iturtete pia chestima patena pia cha korira nyamata ya street light patena pia cha gira mauta beta na barabara ene so Yo moi baritete. Kato ni yeti current. No tumenya mbira atiri ntukwe mo atumira mauta ya ngiri 20 ngari nemwe. Kutumbeka Mutembei. It is not possible. Kinyuka eta Mombasa. Kuzironga Meru na barabara yure koita no ntuko jonde. Ende ya dhwana to ndurai lage barabara ri. Ere raguri. Na ire raguri na barabara kubudho. Ko barabara kubudho ya nakachonde kubudho barabara chonde cha onde. So batu buntu to gwatiri. Bedra be krite tuwe milioni 20 changare mu biki department yero ngiri 20 sorry kana ngiri 10 tokea tukabwari dene mwaka kwina tuko 365 tuko 365 ngare ketu maire ngiri 5 na yeye nyiri oro no tovote tantu kujonde bombo itanya ondi ne muri mweri so tukani yembe chireko endi ujo chari na kelele muno bakiwa ende badu turtete bia chambi cha mauta turtete beche cha stima na koi point waura twelewa na tora ni ku make sense no to batu meto teko puide budget upani shini wan no to tenya maana ya kurta urtambia chonze cha mauta urtambia cha stima then anto baba yakira barabara beta kubuithia and then barabara ile beta kubuithia kutuka batona nyema uta yawita ku inspect so batu twenda kwetha turisona bo turani atiri ngari mo tumera ende tutumera formula to yana mauta yara bawitate na to amwa bathikira for example county ebitrite tumera stima cha milioni 70 mwaka yo executive yongelete stima na milioni 50 barenda stima cha milioni 120 so batu bora to bwithirie twetere twegwetha ibo ongelete milioni 50 kire budget tweta torita milioni 50 toberote tutikona maana ya kuongela stima no to stima ibo tumaira no ira so tobatira milioni 70 iri bat iri tore wetate iri tore wekiro lakini tweta ko controller we nyambili bawa mataira yo onde ya county Kenya Power batai kirete mita ria kunya monki utheri so Kenya Power ibaye kiremita yonthe na obobe yaba turira mbil cha meriele na tono ko time sa mwaka milioni 120 ile chireta chatumika so tuita negotiation to bachokeri milioni 50 cheni lakini to chirita to achikira barabara ndo achikira ruine na ukungi so ibuntu kwenda nyamiro bele watiri ne babatiri to watapoya watu ka assembly miro haya tu tinto to panishi kato kwenda nto betu bona maendeleo ya mengi bro kumbeka na dringi yonthe mbike eta maendeleo ne yeta maendeleo ne so finally kia bebe to mandiki umburi mando cherero ngadhiri rente conclude te kwa so twego ya to nende bene issues ba kuitu batiri kwa ile to atwara ria boto thikira na bato MB ile bato maira na ambito aiti nyeri city chindo bigo bato maira na itoritete control ende atwira babu ite ipo karenze bathikira nto ba buiko malalamiko kwa kithia yeni nara bukona kwina malalamiko ya iko make sense boy tata burikani ito ari nya thina na on source revenue non to baikirite baka akisate baikirite baka odro ni grima na tanthatu kuma county rambereria otura bodro ni grima na yana mwaka yo mwaka dai bodro ni grima na yana na benda kodro ni 550 so grima na ile chitiara chidai kambanjetero anto baka hawangwe nguira at the end of the day kare makuru teka ende ko na ibonto wananchi ba wambeje chiarerwe non to barabara ne yakirombecha no mbecha chite kodro no chere yakwana to berende tuikire mbecha aki to tuikire 450 now tweko ya ito ira tota negotiation ndare ki negotiation ira to chalo MCs batanda to tota negotiation to garantina nyuge kiumia to ke negotiate tueta ko negotiate ito etikaniri manto 1 to 3 ira etikaniri na bai ta ko to gendi matiri kwanda kama memorandum kenda estimate yo baretete ite sawa
kenda memorandum we bridge gap wera okay CFSP na memorandum kuto kandi manto yara yatiki CFSP na yatiki budget estimate kwethira memorandum na yari so kenda estimate ye taniria nambi na CFSP re kurukitu ni assembly manto yara twangirire twegoya tobera ikia tobera mbaya okay rete ni kenda by 30 tuna budget petre bareta memorandum ya ndiki bro tutawite ithuki tobachokeria na tobandikira barua tobera tibu tuwite okay negotiation tafadhali alaini na bwithi haraka kenda tuitaongenda tukulukia budget beta bakaranio baretere memorandum mwingi yaire every Tuesday yaire I think yaire every Wednesday yaire Jumatatu egiumeke yaire Jumatatu yego Jumatatu still egiyarenge na thina yabandikite ibatachite estimates no techo na thina yes na thina ringi bandu reli yego na thina kumugende thina no ga correct no twende nio menya estimate kisheria no mwanka itani ya CFSP kana thina memorandum ate so mandu yo Mutembei na kire amiru yendrete yathaikite na so memorandum ni ire na ni komitro ruari igoro sorry oro Wednesday ni akomitro igoro ikyo komitoa tubatire kwa na public notice entuko mwanja kenda tubudi public participation utethira buchereri so tukatha tuchereri lakini still kinya tukatha tuchereri teka kwende kukuende no tucherero budget yero amende ku account karia mwaka tena budget no tukwete tate no tukuchere na tutena ba weta no twende menya kithimi muranda mwiko ya kwandikwa ya ile ina thina tutemea kukumana wiki assembly mene thina atetu twandika memorandum mwiko na estimate so no mwaka tutere kinya bagere akura taruare bagara tariki 30 mweri o mwanja batu no katwete era no tutena ba weta so lakini ndipo ya mero bamenye bito mete budget ichererwa ni mandu tu nayo so tariki nini no ruare do to ayare notice Mutembei tariki next Wednesday yo kada kuna public participation aka Munde hall tariki public participation maybe after but do bateri go take maybe the other nini etakire the other week no to chama ni Tuesday lakini bora to kubanga tura assembly no to kwenda budget yeko haraka to banga to bwithia public participation ni Jumatano tuandike report Alhamisi Ijumaa no tutera tu garante Ijumaa tu tuna special sitting Ijumaa to kolokie recommendations to kolokie estimate then to generate bill etabadiria ungaze to weekend so na watu atera Monday kimekira na kangaze to batikuria chumebile tukoyele korokwa so Monday Tuesday so Monday area to gazeti Monday area Monday Tuesday Wednesday kana zazi renge to budi special sitting kenda to kolokia bill na tutena ba weta lakini nakwenda kwenda Ameru kaba membe cha serikali ile ya mweri na nayo kenda kinya tu kolokia mweri 5 beje mwaka yo bejiri kendelea kutumirwa ni rachi cha juni la nini rolovasi unambi serikali kile anjiria ku release becha cha the next financial year imori na nayo kenda so tebi mero bakaluzi na kaba kinya chereri yu lakini tokabuide raising and anda to arakisha tu ito weta onge bejiri to bera cha ondi chura wow igwethukia mashimo kalembe katugabuke break na tuchoka inkwenda tutaria kithira katu miru kaina crisis no wethirite ora assembly for 5 years mantu ya tutona yekarika runguro tongere bwenu katu ina crisis katu yoke break tuchoke na kalembe turekethia miru kaina crisis kana what happens. Ana baku ni botoro barujo ritana mwana waku wega bwagwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bubwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire Kalkia akwena nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Igwatira rikorithondeki na utia bubweru riari utumira nku kana makara ya makai tarikora makara ya gwakiria na ya kumba biogas, gas, stima, ethanol kana riari utumira mai ya riua. Utia bwaku bubwega bwa kuruga bugatigira wina ugima bubwega bwa mwiri na umenyeri bwa rera ni untu riko riaku rigatigwa ritheri na Nkoroki ukonokia mbeca iro ringitumira kugura nku inyingi na makara. Urugi bubwega ni ugima bubwega. Inya *789*788# kwararia na mwendia wa mariko jaja uri akuwe na gwe. Ntumiri yeji iretikirigwe ni ministry ya mainya na petroli na agwati mbaru bangi. Nataka kanyakika kathongika wete green. Nange. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kadiozo. Tiwa ndume kairi. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumerete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tino kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu na ndine tosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akuwe nagwe. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. auga no gocha mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile,
Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Alright, no bwana tubeta na bere kwithira wina batu kine mubango yo arwe siasa. No, Kalembe nwithiritore assembly for the last 5 years. Totono to bobu kareka kiri ukuluke budget kwenu. So do we assume Meru ire on those stage kana in crisis? Bere Meru stage ni executive. Na the time the executive they realize that kinyambe chaitika line wateni assembly at the end of the day, what user, they will implement. It's a matter of fact, you know, count the problem Syria emanate from county, Meru County. No, your problem Syria deputy president araugere China national parliament. I'm saying this because okay, kuthikira deputy president nara castigate mono advisors for executive. Okay, yakuteka Lutero County aswa tuina antobamwe batiku advise executive boyga. Nonto ibarari na all time. Don't be the rush hour. Ibarari na all time. Kwa line bila bionde bakugidate. To minimize a lot of kelele. To minimize a lot of weight and area to asio to call ya to ina rojo na rojo to gatumira bibio bya tuma to dirunka na bio to me to ina nguge mbere yeto na leto mashinani ege sheria ibatre kudro ereteria assembly ne kurukie no to rojo to ba ko dirunka. Because now what we'll do ingwetikia development chat stack no tunari monkera da iji budget ikeja kwithirwa ikethwe na nyamwara no ndugu ndi assembly they are all overloaded no ndugu ndi nyathi bachi at time chiao na mantu ja maingi ntatu mucho kurukinya na haraka ni leta mistakes hivi tumaona kwetha kuna query after mwaka jwathira na ndiria antu bae time na kuna kanya kutita ngugi bali kitatea ibali teka kariyo na mpire executive they should not fear no ndutrio ugatrima mbecha cia assembly ile chiongo chieta assembly itia for use lakini utrima mbecha cia budget iba line as per mwananchi ugete nwe executive na officers bago na accounting officers bago na CC na whatever na chief officers we the ground bali tengungi na mbecha ile ndakoma imbibio mia nkoire atere no unibuge ndenda gwikira twinto tonini agicengerese mapa na pale o ugari chite barabara niji align as pa mwananchi no ndu yutu mete MCA athuru are representing wantu align as pa mwananchi ura ugire mbio kiri public participation ngabana no ndu nona kwenda ku increase ro mantu ja luxury mantu ja maingi aka device obuthuku akauga hapana ari ndo aria no ndo ko ruinya ko ruwa bia bia tumabiri ruinya kiri finance bill iji ikwethirwa atako office president in a 4 billion. Otage mwekuru first lady in another billion. Otaga unge second kana unge mbecha. Pa protected troto tomba tomwana inchi ngoro troto inarea. Tetu kwarirwa mono. Bila bigo protect wa mbere bi. Na ne bara bila baba batete the executive ibiu. Biu bia kunywa mandansi na kuria chai na nini. Na ono ndo are atokomaniria na ndi goes at expense at the end of the day imwana inchi ukaumia. Na umia no kaga maendeleo but mundojo tukuiria savite ari governor tukuiria savite ari CC wakari wa muchara jwawe
na kana but mundu ogoka Mungu imwananchi no goka Mungu ni utheri no goka utheri nane wewe amenyire maana ya Mungu nane mbio mpale tikalulu njoga mbuge ojo Mutembei ndene ya Meru tukiariria Meru tukariria crisis ya kindene ya county on the Meru even to the MPs women rep anto batina representatives banto mbugere kairi assembly ne go prelo e ko present anto non to barunga mia mo ine inchi up to date but we jakire national na wo kuiwona ndenta to ikathuka at the end of the day totina representatives banto all MPs and the women rep they are all employee wa president. That is why bakuina rwimbo rwa president bakaura like ana ba Sunday school without koria na atara gwitite na riria tukomba ku revisit katiba etaura executive powers that the time ukona president akiomba kuthikira assembly urampomba kuga the assemblies all assemblies either county either national they are all under capture from the executive. Well, right. Yes. Now, Mheshimiwa Jim, Tharakanithi bakulukiria budget is 6.5 billion. Na bechire chio nyingi 33% yitite ki rwangiru wa ugima bwa mwiri kana health sector. Na baruwa be na mantu maingi muno yaraba kubangira department ya health. Dene Meru kwithirite kwina crisis nyingi muno dene ya health department, mantu ya cancer kwithire kinyamari antu madaktari kugoma tuko tionde kudira kukutina enough staffing. So Meru moving forward kuna change yanto ba expect especially ki department of health. Bere pia Mutembei kampu yo bado tuna challenge Meru na tuna challenge nene na I wish ntukwe mwe Meru watuelewa. I really wish tuelewe. I really wish Meru watuelewa. Bere nyake yake manto le majiri yake manto employment yangu na hivi nira twenyo inene dene ya Kenya na dene Meru County ni manto yangu yanto kuandikwa especially youth millennials babeto na Gen Zs bakuru dhinena ningwe na bara nyo kona makiandamana challenge ni nereo ana bara badriti chukuru bangi ba chukuru bara badriti chukuru otengwe bara badriti chukuru otema tumaini ya kwandikwa ndi mundu alita grasi ne kaluso bwa karakaranya chiri no ntore ore byambi na nto bara wene bara badriti chukuru mbere ku anto bondo te waitate otewandikwa na thirikari yonthe tha thirikari ati national na county ite kuthwanira bora yombika kwandika nto bara bakuthire chukuru thirikari otengwe kurita kango jogi nyuma kidogo munya idara munya ra thirikari munya yuko mana andikire anto youth babainge muno igitara kiraito ibaire bandika anto batu mwankeru ari county yetu engavana kabira Mwangaza kuma turokuma ote mundu kinyo mwe andika anto bara bandike agi bara yawana na payroll bara traffic marshals na nyawa bandike illegal baga hukumu batu kurita rombecha na bakari wana na njara. Then why do we have a bloated wage bill? Koi mundu kura tukwina thina no torende do yuguma wage bill to yari 48% that yet they are almost 52%. Na ote mundu uwentije urona advertisement ya Meru County ya kwandika na batu miaka electoral ya kore urona ngavana kinyentu kwe advertise ire advertise ro ni mwake ya mandaitare na kanswa na ghost workers boy rikuki zomba nindi bro kunde de karwa beche chidire tikirito na impressed ikarito na njara so jerito na impressed anto batu kuvana kwa anto nani anto bara mashambiki no anto bara to MTF rangu kuire ruare ko bari ganyethi munde ria na bro ko da yuthi ba Meru bara bathomete bamenya anto bara beta wa MTF ude muntu kinyo mote andiki ni county ghost workers mundu ro teta chukuru mundu ro tibi donge na bara mbecha bara ya wakash bara mbecha cash mujo mweri so kinyeto kwa dia statements chonde cha account uteona koko na kimbe chiri tina impressed now batwe twe county assembly Meru bara tudhite ke budget turi watire tupunguze imandazi tupunguze cha ofisine tupunguze imandibuti tupunguze intobiri bitina maana right tupunguze ngombe ntwendere ya hoko ndine ko ndere ngombe yele chingirima na muwanja kana whatever chiakwa tebu bia na barba tandiki wondi ne ko ikizomba bo ingi bakariara
na every day ndecha mane vijana banji mwire kona ngwe atiche uni tirimandikana atiche ngavana itate andikana so ito batiri kwenda tokubuta replacements kwena antu ba utaguria ngoi nange kwa antu bari saini mo tambe kwa antu ba kuya twanya tora tuonde miaka elele oge agutala antu bara umeta ke service nyanto mana tano ko bari taite ko bari toki lakini oge aweta ruare oge ro to replace atu zomba ko replace non to bombi non to wori umaru aro saini uma kananda itare ndo dango ya onongo yembu aita ngosti wake ya hukumwa kanyene karaukari right so batu to komporete kuri kya budget batu to ko tawo kiri budget ye non to tone to temu to tante kite dai to tre kira to tanga sara to gra milioni 90 cha kwande karibu ba ICD mwari mo ICD utena anga manya kwande ko motepe ata ko national government ika onte ombeke witate na mu mwanka tu ndire to kendo ana kibro to create employment as a government kenda to babomba witaonge to itanga na tatu tukongela current rera wanga itongela current batu tangi tabecha mandazi na yute na maana nini ndo bite na maana tukagira mbecha amo tukagira milioni 90 mirongo kenda tuandika ari ba ICD ari maana thatu kenda atilisi ana baraba kuthire chukuru every day bona ngui twatakire eruthi erombura iria kumeki matasi wasi yani mwaka yura yunge yathirire mbeja kuranda wa chare 240 million lakini mbeja ikari toa yegro mandazi ne chatu 214 million cha kuranda thai amiru kabete bakingia abete bayacha kenda onkologi lakini antu atongela mbeja cha ndawa twajiri ngiri thate ngiri 26 million 26 so batu bero to assembly to ile to interview to ikira ndawa to chike milioni 342 kera dispensary chetu chupa kona mbi ndawa tuchoka ukayota ki laboratory chetu nara kubutha ithimi chibitare china ithimi urito kero ti ithimi nondo te rianje ntira ile chungana kwa na tharike ke tharike kuthima wa kana mbi kenda mbi kenda wonu murume kwina yu department ni requested 18 million bata erwe bego ya assembly to yata bana kera 18 million to bekera 18 million ke budget cha milioni 360 ita iru arena mero na Gen Z na mbi to abekira estimate ira executive rate take ba tu iru ari ibari 3 milioni to ekire 214 na nini 360 chichibitare yake na chakwa na chichibitare yake partite ba 214 partite 140 ni ki chibitare pate kwa mbiuchi ta chibitare pare le choka mandrasine kire kwa de daktari daktari ba ko na bakanda mana bode uko daktari andi kiro kana yaka daktari bata promoto ende we yaki nyaye kumunta jida na kumunta nyana ate bati kumunta ndo mwambi ndo muntu ai stress uri tro ke daktari ura nara daktari ibe dara ba promoto mwaka muntu ina stress uri ni muntu antu ba wada ni muntu ko na mero ete ruare report mero antu bare ba ko daktari ba irundi baba ai ba thoko ba kurumana ndo mwambi muntu atona muchala meri thatu muntu na ita utriti muntu ina stress kinyana bai muchi bengi bonde and then muntu na ndo kura ndawa ai tai kwa ya chero ai kwa typhoid basically to igra milioni 260 cheko promote mandaitari to joka to igra milioni nge 2 something kenda to andika mandaitari maana ya ile dai ndina chibitare yeta wake biro ndina chibitare dale mono na chibitare murota ndina chibitare da mutilai na maliacho chibitare bati ko dena ntu baili lakini chibitare ira mwanka dai idare na mtu omwe ntuko mtu ate muchamani one aga wacho kiumia chibitare ringo kiumia twegera ni cha kwandika ndaitari maana ile mbeje wiru arekire estimate uto ngasitare ru arira ngabana tureterete ijari tro itego chichokete mandazine chachoka nara kungibatio choka mutembe so imuntu kwenda amiru belewa ndora tukurwa ibe yuke CFSP ra tokologiti by estimates ido bionde biteku na no mwanka kere yuzi betu ru are naito kwelea kuira executive no mwanka to creating way no mwanka turakana na kura ng'ombe kana kura whatever to withio matini to nani mbere menyeje matini na karande muno na mbeta maingi muno so kankurekia kwinire chita cottage industries iwale to ya kwita tukanjire kinyani kubuithia t-shirt ko inenya machini 20 ire chotuma tukaka kibanda thwana andu baraba kupaki t-shirt yu baraba kwandika utuma ntugwera reofu tukandika yuthi 50 so as a county ibuntu kona tukeria executive ringite kithaka kapisa yugumirite mwithune kura na tuno goto kwaria witate no goto kwaria chukana tubera atire tubithi cottage industries nturene tuthi tubwithie politiki jajire kuritana to kule kabros kubwithia tubikibiki tumantu tro simple mtu akabwithia kosi ya mierina
atura agaita stage aikanio akajira kubuthia bigibigi iki. Those are the kind of things tweka utubatirie kuthwani, lakini ni thina twinio ndwara twinio nende tukona pia kinya Meru bate wale warimwe ndwara tukurwa tubatirie kujoka tukambajira kubuthia madrasa sustainable. Wow. Mheshimiwa Kalembe, no tuba time now that Mheshimiwa nakoleza thina cionthe cie Meru as we speak. Do we need a revolution in Meru? Yes. Na imuno yupenio nonto at the end of the day katwire executive wakeja kwithirwa batirathia to the wishes of antu ndinama we are at watch nonto tutikiria kutamwaka kana miaka iri twithote development tukona au no revolt kegetata ikomba kumira kojo inya ta kuongera akura onari baunari daktari auga be stressed today as we speak aritingugi pa county ibagita wa mbecha cia loan nontibo garant county ni on garanta ya aritingugi as we speak mbecha richo thigita kwa kumonja gumpira we ariaga 28 unge ariaga 2018 mbecha uyu okay as we speak nya mbecha cia gitwa pena mieri 5 mbecha ita reflect na ni gita kwa ita reflect na one as a manager train as a manager ke department ya degree ya department ya human resource management when we demotivate human resource at the end of the day we expect any to achieve any goal ka we achieve any positive index and development there antubaku ba demoralized na urambomba kuga ketha muntu nukuiwe na gita kwa mbecha areterwa payslip we giti na mbecha itari wa you stress by itself no ndo ate kuona muntu muchokeria kana muntu kumuriria kiuria umba kwithirwa ko ngichokia kiuria gaku all this mantu ya jonde ja ringanirwa revolt ikethwa indene ya Meru na ni ompe nguruki ire yonde oronere no ndo antu bagetikiria kwithwa pate ona nguge mucho ya ugana matu ja mengi na nchoke mbuge ojo mutembei nkethiria kambuge akwa Meru County chokeria kaire assembly ni ditete ngugi iyo executive iba inyenkoro iba menye please itweterete maendeleo please igiteire kuthira na mpire executive both national na county power is transit na mbuge ojo no ntunya mwathani wengo aku akinyire antu amware na ba Israeli bweja kuria rais meya jenu na bwatega njoka yeturuti eguru bwampira ni mwathani burekere nkomba kuburekera batwe mucho itugutonya kampuge ojo antu ibathia makosa na bakare akwithirwa particularize makosa echau na makosa uja gaturwa be bareja na bate kumenya ukeja gutaka misingi ira batu twatirimire no tunkavana kreitu no bairi misingi all the ninira chonde chaiki munya kuni ndenda kuga atiri nanti de akwa ukeja kwithirwa kuyo twakosere munya nkorwe werira aturekere twambirie kuhil from there no ndo watu gutonyo ore mutembei twatirimire mbecha munya atigete ori kana wega ichiombe ya tombire otora ithima igana rimwe bwaus kiri mbecha iria kinyaka urauma kwa budget ya gatiga lakini ithiro etinyogoretwe mbecha yetu atirimire pam kiri itu atonyere mbecha ene na tukiamba ire otora ithima immediately ko ura tomba kuga nikende inya twambiria kuhil ili nyamba ire yariko ko twakosere ntomurume ou munya na turekere nkoro negwe nikenda twambiria kuhil tweje gikire itu ou nikenda murimo jojo tuthingatete jojo ndene county chomba kuhil babomba kumba kwithirwa atire pena breakthrough na mbuge ojo ajumbe beja ndene ya machigo jao ja mbunge njara chao chena damu their hands are bloods of innocent children. Thank you. Kwao ote apology to kwenda batwe ibeta bakaine praise and worship ya president totina representative ndene ambio Emeru na hivyo tumaona mwankira thaiji jensi baro milinia bareo batwe to offer ourselves jaguna nde declare ndene eburi nkoromba kiti MP. Thank you. Asante sana. Yes. Pure tempoza konda mheshimiwa parting shot. Parting shot yakwa
kan kwenda kuromba executive youth bena thina ngwe na very soon Kemero County ogwana bakiambiria kubwithia bura babwithagia national wide ngavana aria tubandika so tafadhali ibetikirie mbecha iru twekirite cha itwekirite nyingi department iru kwandikana becha kwandika shows kiri kinyakiri department ya environment na health na ECD na nangi twekite becha kwandikana ibetikirie twandika at least antu bara nimba pungwa ba mucho kire antu bathwana kwina antu bara bari miundo inju nkumenya kwina antu bamwe bari mwaka uyu athirire na kwina bangi bara batetere through wakili batiri so kintu kana kwenda kuromba antu bathwana bara bonthe bena form cha last year imburite wakili bara inya form ira baikirie nara uratia copy nkethira nkibatangazira ntuko ofisine yakwa wakili akethira ikuba ikikubeta bamunenkere form yu kenda omba ni wiki case court ala bara bariri mwaka yo bara wakili ayokirie form cho mwaka yo engo jamani tena wakili ruare na case ni arike na KWS ni andre bare in 90 days bara bariri zaira twathara manto ju merele in 90 days bakethira bakiri wambeche chio. Wow. Thank you Mheshimiwa Kalembe ni mwerekeria kiri JKF kana Jomo Kenyatta Foundation. Thank you Mheshimiwa Jim ni majority whip kiri mbunge ya Meru na ni MCA wa Thwana na thank you very much kiri barabo ndebe drame kibe kiri mubango yo arwe siasa ano tugura mantu yondere dra yakibwithika. It has been done at Dust End. Thank you very much.